Welcome. Jadi ngomong lo pulih deh ho. Nida theke deh lu. Kopi si iklim nang jima. Athe ni ason kapre ka site adopik. Hala song penno malom bangke bombastic pic. Lasi derja tetilo. Non malom market long kopi si juibong. Let's check out. Patumi isia news clan karbia lampen. Kali sa dona phone kadam majok rada tum thurpak kang saipon. Sita me lebang so video long thurpak polam thefan ridam e sita me thek long le. Athe kitok ponsi pavede. Kitok ponsi thirpak bina. Thirpak kopia ponsi thirpak bulo. अरे न्यूज़ वाले भाई साहब लपा न्यूज़ का बने के तंग लोमा मलम सु रिव्यू जी अपन ता अपोर अभी डेड लोमा पुथोट दुआ न्यूज़ बैंग लके जेन्यू ब्लॉग्स बैंग आ गर्लफ्रेंड अकीबी चेलोंग हेलो ala YouTube channel long a video sita me dulu sita ithela mengjeli po komadne a personal life alama long iga che job ke beo asai kali kusine lima tha but jong si ame thanga la pusona lam social media long che share la pulute lasi nonon mo che thanga teng pen pulutang te none phong a girlfriend bangke karbiang long ar luso kali meghalaya anim sopi a video a title long sita me thek pon long po ningkani sike so hejot bon na bangso channel long 100k views ke lele a subscriber le 100 plus lo sita me bon sita me la bangso unboxing my new girlfriend o kali son kali son no na ni ke thelong cheng ho bangke unboxing my new super bite video ke klang pen ke 100k plus views wah fans hoto ऐसे labang so video bang ni lang thorlo sita me na hokta ni girlfriend lo puke chethan the sita kopi ko son pen ne tum bhai ni fancy social media long bang ke patti theblo ini pesan dia ni jui rom pula amar insta long chini jerpi do Instagram pe ka chini ajir pi pudi korli jo a girlfriend ke kali pusita thumbnail long pan ka che pet ke ne ta la pusan ajir pi ke nang sot la ne girlfriend ave ve na la pusan ajir pi le bang ni ke thambak dolonte thumbnail long unboxing po kito kopi si unboxing yang tum kitin lo he is unboxing his new girlfriend but not showing her face it's secret sita mela bangso video ana kidding ni lang thoranta unboxing ka yakta ave a super bike ta unboxing se a girlfriend mata unboxing se la pena khelo eta apne lo that light num nong chalo and video ta ban pen lo upload chelong le but la pena la so han se sango pinning kan truck tang lo YouTube akam ke klem ta sita me ning na paro chop alam pen vlogs ka selam ave pin la disclaimer this video is made only for entertainment purpose. Non malom DSLR dulu produk te mune tube nang chinya bang do pic. La pen DSLR pen mohor chine pen Facebook long thablo produk te light sita me long pic. La sila bang Sony supita DSLR sombi la pona kar ilo ame thang mobile fancy DSLR ko amen ki irpen ka pension. La siula puson amen ki irlo DSLR pa anim supilo ki do dunche ning hang hidet pen job DSLR ko larabang DLSR chemanro. Nang tum nelam nang bisa sedi yo la biar lang jo biar ni boyfriend si onani ki dode ho a hoglu la buson de thanda dak memu kali plute bang vek kon fu let ta hai la buson agal fan ki tangari sumar phando putan te anu kapre kanu so video mistame ani go bang do pe la senol ma bang tu la mang ke entertainment news la sini tum long entertainment news nang ke lia bang la ke non pen ke Crosswell ti mung ke Bijoy lek the pen ke kam claim la pet pelo athe Bijoy lek the bang Crosswell ti mung aphan jong thoi de la si Crosswell ti mung ta la bang so lam pen aning ke kang aning ki thi pen an jok patumi ani kang sang apor hot ame thang at Facebook page Crosswell ti mung lo la pusang update nang GP la si kaduk ko be kar bi so lang dora tum ringo e pen pinya video mangket asi ton kon kok card